Ministarstvo zaštite životne sredine radi evo godinu dana. U prethodnoj administraciji nije postojalo Ministarstvo zaštite životne sredine i to je predstavljao veliki problem za rešavanje problema iz ove oblasti. Mi smo u proteklih godinu dana pokušali da rešimo jedan deo problema vezan za ovu oblast i kao prioritete smo uzeli rešavanje crnih tačaka životne sredine u Srbiji, pored toga usvajanje zakonske regulative Evropske unije, gde smo, mogu da kažem, najveći paket zakona usvojili ili uputili parlamentu na usvajanje. Pored toga, radili smo mnogo na edukaciji stanovništva u ovoj oblasti i ono što je verovatno i za građane bilo najvidljivije, naša inspekcijska kontrola kao i preventivna kontrola zaista je radila mnogo proteklih godinu dana. Naravno, problemi su veliki. Ono što mi očekujemo to je da potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogući otvaranje fondova iz oblasti ekologije Evropske unije, a fondovi iz ove oblasti su zaista najveći pored onih u poljoprivredi. Mi moramo mnogo toga da uradimo jer, nažalost, tokom 90. godina kada su ostale zemlje u regionu se bavile usaglašavanjem zakonodavstva i postizanjem evropskih standarda, mi smo se bavili nekim drugim stvarima koje su dovele do toga da naše stanovništvo živi u bedi, nemaštini i da nema perspektive. Sada koracimo od 7 milja moramo da stignemo u Evropu i da obezbedimo našoj deci ono što zaista svi želimo, a to je Evropa bez granica, bolji standard, mnogo radnih mesta novih i jedan bezbrižan život za sve.